Tak bakalan gitu. Juk teh. Arep apa? Tak nemu juk teh. Kulo nyari teh. Ikan hirup-hirup nyaman nyari. Mun satereng rajin menyak tuh. Pokoknya si glowing dia, sing aja pokok siram solar dia. Menyak. Ki tebak ahlak kete melarat teh. Enggak serius. Kasih bola deh teh. Sati si glowing cek punya teh. Tapi si bener ahlak ka melarat. Imun setia pokok bener ahlak ka make ker paksa teh. Mangkoren teh ya. Kayak sulut teh. Ore 2000 teh. Tarangan roon teh. Ini marah teh. Nah dulu ya. Serak ngentos kelap paudi yo. Taudi teh. Paudi ngentos kelap mun anu. Lo kenyor-kenyor lo. Gosip. Wah, Kuyono teh. piano teh. Ngap sepeda mir belayaran. Yah. Tidak ngiding mun teh. Cuk kuyono misah man. Bisa sepeda anyar. Yah. Sa sepeda anyar. Wah. Tadi share jo. Melebu uhi utang ro. Yah. Iya ro utang bulan sini simpen. Arwah majerek kes mereka dealer. Sia. Abo. Mana jual jak biro meri. Masa tuh. Tak ngiding dan coba tanya ban ke anu ke Viono. Acora kalah saing ke piano. Tak beres. Den, Apa teh? marah kok nginjem apa sih? Berempat teh. Tinap. Betul. 4 juta we. Iya, 4 juta. yidin leberarengan doang bejer nang. Nggak hibur kenal kang kok. Iya teh berdua. Ning 2 juta kun. Ai. Marah lah Pak. Engko foto. Iya teh. Tin transfer we. Iya laki naik transfer engko mak ketun kun cek foto nate. Anu ya kok satu ya, enjoy serius. Kan beda tang nomor rekening. Iya tina iya remong kok. Iya. Keng kok kada lu ya? Iya. Kok anu sampai se limusin ro atau kok piano dia. Transfer teh. Tenang. Mulai kekinian, mulai ngenyap. Tolong. Langsung hari ke 1 WA. Iri bilang bos. Nah, iri betul. Langsung lo. Lo guys, kondisi udah baru udah guys. Yang iri bilang. Ayo bos, iri bilang bos. Lenyap kan? Terong di kaki je dah. 2 juta kok ini sepeda. Sim. Ayo. Cok Buyono bolan andek sepeda anyar. Cak kejuta kata nyaut. Njuk demaan anak-anak remak perun. Tangku nak sepeda. Kok keredep pak dan. Kek. Pergi ya. Kok dalaman lo? Kok salah ampuni dia tepat. Apa siapa umur ganjeng aji merusak pertemanan. Siap. Pak Abi tak dedak ke. Tak tahu nyak bisnis kok. Iya. Bisnis apa ini dengan bisnis apa buat? Bisnis muda ro dah kena jadi kan belajar deh ro le sukses ro. Tak anu bekro buat tak bisnis bekro. Oh, ada beko saya merosot salah. Nyaring pintu saja. Aku tak bisnis beko je. Temu je pak buru nak apoi pun ngaruh. Ning neraka cik lapoi. Iya, ini nih tunjuk yang gua apoi ngaji. Kan kau taruh kok an baca. Bola tandi. Bol. Palle berapa wale detak. Harap aja aju ki. Mi bedoreng deh betul judina. Ki onde 3 bulan jo. Bulan. Anyar iki. Le. Wah bisa. Bener apa kemudian? Ini coba. Ini yang kau jetan di sepeda.
Jenjak role temu je tukang gula dah. Sepeda anyar nyaman tuh mana re? Inilah. Sini cok mesti dah iya. Sepeda munyin sepeda. Tembok mu nyen ngaruh lah. Kan dina berak mu kotas. Bom. Gila mbok setiap ada opo ya sepeda munyin anjing. Baru Wajak melawan jo. Lagi bisa lagi ya. Berapa melewa? Boh, lekoran kek. Lekoran meliar jo. Cek melawan jo. Berarti ban sih kelakson. Boh, teti bentak ngiding buru. Ya aku juga kotas seromu lembut. Kotas. Raka sedekah. Terus tuh kap. Sedekah rukukan nama kira. Tidak merukuk. Kok kampung dia? Apa gitu, Pak? Nyaman. Apa mentingan. Ada jo. Kau taruh ku ando. Ya. Ay, njoo ku taruh ku ando. Oh, bongo. Keren kan ini. Ro. Apa namanya? Selebot. Iya, Pak. Iya. Aduh, tadi bisi saya lagi, Pak. Tak tunggu ya, Pak. Iya. Betul sudah berbaku, Pak. Iya. Oh. Reng kantor nelpon teh. Wah, nulis semua. Maru kok beri nginjom berapa? Minjem apa? Pesen. Indonesia. Iya. Tinan lu. Sekarang kok gitu. Kok Ngendi? Tinan. Ya, Kuno anu. njok kantor ya kita anu. Tinan lu kok sibuk setete. Iya. Properti roh. Iya tin danong nangena. Ai, muli aku. Lah dorot nangena dulu. Mana? Iya, tak benda. Yo rumah kantor. Sini dorot. Ay kok manang bekunang na re. Sentar lising do na todus kana. Samo lero. Sina kok muli lu ya? Ya. Iya. Iya lah, macam lang yang dia Lah, masak. cok mulai. Jadi nerala. Anu ya aku ki keburu. Ya, Udah arah. ya keburu muli ya tuh. Wah, berat bedanya re. Enggak Nak. aku. Anu bo. Yang tenang. Nakan nang rak sepeda keberapa balas sama aja. Tahu. Nungga berupakan detek ku coba di Raji ro. Tunggu. Oh. Mama. Tarik ke bawah terus. Jaya jimat ya. Jimat ya. Jimat. Benih jimat mat Raji terus saya jimat. Apa ya? Siapa ya? Mat Raji ya, betul. Lo bulan. Terus macam yo. Saya balik orang ro. Apa? Kan dia nomor telepon yang udah tadi bese dia baru magle nelpon udah ada magle asa bora tadi bese aja ki ara sekolah de 4 bulan lama yuk kentarin tuh kentarin Allah kentarin mayu ayo le tahun betre ero Yo. Tahu kak rumah mana buan? tak tahu Di selu mencung jola. iya tahu Ayo yo. adanya loreng di kade katanya Turun rapo mau nanya tanya bah doa lah sekarang. Tak iya deh. Tuh, nu aku. Tak tahu kalau kancungnya mana lah. Seorang nono. orang nom Tahun nih. tahun Loh, Mbian coba singala sepeda sekes kau 3 bulan yang lalu. sikas kes Menikah sekes bah. Apa orang gundon dia? Apa ngelak selap tahun? di pak semoran pak semoran nang kalau gulu-gulu kona kundol pak aku tahu iku penyakit Katanya rumah nama Raji. Udah apa Pak? Mi katanya aku Mat Raji, Pak. Apa aneh kebon nungga angsuran 3 bulan nih kak. bulan nih kok rumah jombon maraji Aku Mat Raji polan kalau bulik udah yo. aku pak teker noroban tadi ada pelengan mulu nyari roman pak aduh kanan kiri terus pak
Aku. Sore terakhir aki bay. Oh, terakhir, Pak. Kina bener aki bay no. Kok saya keret lah. Tatak betul kapti. Aro. Wah, masalah gitin. Kali undangan gitin. Jadi inilah bondo sami. Tetang kan kayak buta na ko. Roma bon makikugapu. Awal wa rin ko. Ini kok ngatur lagi. Aduh. Empian, Pak. Mun abahasa rokaden kan. Pemula tak antara kunjungan rokat. Nyari combon matraji. Ay. Toret minggu lah minta terakhir. Sore ka? Unjut mangkat ka? Sore. Motor sepeda. Enten numpak cong binom lekasan nom. Akun rusak dicoba. Sore kuda kita. Tore. Coba empian nyuruh. Pasirpu. Tandu lengalain. Apa sirpu? Nih ke tandu lengalain. Tung ngetatampu. Pulang tung ngeliro yo, Bu. Murut. Beda selangkal ngatar. Kong kotor mandi itu. Iya. Sudah iya. Yes. Woi. Oh. Tak nyaman deh keton. Ini reng dulu satu kedua reh. Oh, enggak beres. Mandi saya tiban boy. Jauh gi, Pak. Jauh. Kamu meninggal dia. Bo. Kurua. Pandi kurua sepeda nah. Sepeda lagi. Pandi. Pagada dimbian sebagi. Ada di kantong. Tre. Pakai pikir sepeda nah. Pikir. Tre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, mie empian. Apa? Bian jaba mulok apa nih ga? Terlalu Keluar. bian kontak nyetor nih ga. Nih ga. Apa nih ga? Kan gue nunggak 3 bulan. Apa nih kecepatan kebijakan Pak dari hak cipta kasih. Boh, berapa nih kayak kalah? Apa harus kalah? Bah, kalian senyetor gue loh. Oh, Elah, aku sembian. Oke, pun panai pabadi. Ah, keba. Kali iya. Kala kontak ke begini ka. Tambah kontak apa? Ini ke kontak apa? Ani ke kontak apa? Aduh, pun yobingan ka Pak, mapun obanon kompor gas ka Pak ni ka. Abo, rogi sana apa gula Pak? Boh, ken lu. Beda sekakelen apaan nih kamu nih butan boy? Kepainun lampu mian Pak, masalah. Ken. Ini kalakar kontak. Kemudian leasing apa nap? Kita unik ke Leasing, Bo. Musi baru ria. Bro, paling ki anya. Keba mayu. Oh, Pete Pak. Pete. Yo boy kontak karya. Bro, Oh, Odi. Odi. Tukar, sambi mumpun Odi, Pak. Ken dulu pak. Ano, napa? Terus hiding na kalakson gue lagi. Ada magalakson. Ikala kalakson lagi. Odi dulu lah. Kerong gue laku pak. Wah, pada kurang tambah nani sir. Oh. Nih kaki pandi kan? Pandiin na nih kak. Pandi ini ke sawo gue Oh, di kal dami kerbon nih kak. Tak mikir ko pandi ko na, Pak. Rogi kita. Giwon, kelakong.